Memberkahi selamat jalan nanti sampai tujuan, baik ini mau berbuat. Kepada santri-santriwan yang sudah ditulis namanya untuk menjadi tim berbana Mudi Berjaya Samaranga, harap segera berkumpul di Balai Asa Kamila Baru, Balai Rangsa Baru. Dari yang sini, yang pakai baju merah. Kue itu yang jauh-jauh. biru macam ya. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Puji syukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala, Allah Azza wa Jalla, Allah yang senantiasa terus-menerus mencurahkan rahmat, nikmat dan barakahnya kepada kita semuanya. Masya Allah, dengan izin Allah, dengan berkat rahmat Allah, malam ini kami bisa hadir di pesantren Hidayah Mudi Mesra yang sangat terkenal. Masya Allah, ini adalah tanda bukti kita semua mendapatkan rahmat dan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah. Kemudian salawat dan salam sebagai tanda bahwa kita mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dengan sepenuh hati kita akan bersalawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mari sama-sama kita menyapa Rasulullah. Kita membuktikan bahwa kita umat Nabi Muhammad, umat yang terbaik, yang insya Allah kita nanti pasti akan bertemu dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Aulan nasi bi yaumal qiyamah aktsaruhum alayya salatan." Orang yang paling dekat dengan Rasulullah nanti di yaumil qiyamah adalah orang yang paling banyak bersalawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita termasuk orang-orang yang paling banyak bersalawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin, amin ya rabbal alamin. Tengku-tengku, gure-gure, para Masya Allah calon-calon ulama, calon-calon penghuni surga insya Allah, calon-calon orang akan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sesungguhnya kita milik Allah dan pasti kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini adalah amal ibadah kita, nanti kita akan persembahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ayuhal hadirun, sidang jamaah zikir yang dirahmati Allah, calon-calon penghuni surga, kami merasa sangat tersanjung, sangat bahagia malam ini. Ini adalah surprise. Kami tidak menyangka akan terjadi seperti ini. Masya Allah. Padahal kami datang hanya untuk silaturahim, tidak tahu ada acara seperti ini. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Sallu alaih, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Jadi kami mohon maaf, sebenarnya ini penampilan kami tidak lengkap, ya, ala kadarnya.
kemudian juga alatnya juga sangat terbatas, karena memang kesini cuma hanya ingin silaturahim, membicarakan teknis untuk bagaimana kami juga bisa berbagi, untuk sama-sama kalian juga bisa memainkan alat seperti ini. Jit peh rapagi jit menerbana, sehingga akan semakin indah Islam. Islam itu adalah penuh dengan keindahan, penuh dengan seni, ya. Allah itu indah dan mencintai keindahan. Seperti malam ini, semua orang indah insyaallah malam ini. Jadi karena kami waktunya sangat terbatas, hanya diberi waktu berapa menit? 30 menit. 30 menit. Alhamdulillah, insyaallah kita mulai sedikit dengan zikir, ya. Boleh ya? Kita mulai dengan syahadah, kita istighfar. Kita istighfar. Walaupun kalian insyaallah nggak ada dosa. Kalian orang bersih. Tapi tanda syukur kita kepada Allah, kita tetap istighfar. Rasulullah SAW yang maksum, ya kan? Dia ada dosa, tapi tetap istighfar. Apalagi kemudian kita sedikit tahlil, kemudian lanjutkan dengan salawat kepada Rasulullah SAW. Saya ingin sama-sama kita bersalawat, sama-sama kita berzikir kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Setuju? Madad ya Sayyidi ya Rasulullah, ya Sayyidi ya Sahib, ya Siddiq ya Rasul, ya Allah, la hawla wa la quwwata illa billahi al-aliyyil azim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Syahadatain. Asyhadu an la فاعلم أنه لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، لا إله
قلوبنا يا الله يا حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. إلى حضرة النبي محمد صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه الكرام وإلى إخواننا من الأنبياء والمرسلين وخدم شرعا وإلى أرواحنا الأربع وإلى أرواح مشايخنا في الطريقة النقشبندية العالية خاصة إلى روح من طريقة وغاد الخليقة في الشيخ مواد النقشبند محمد البخاري محمد حسين سلطان وليش عبد الله الفدغستاني ومولانا سلطان وليش محمد ناظر الحقاني ومولانا شيخ محمد شيخ الرمضاني وإلى أرواح حسان وسادتنا وصديقين الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. الصلاة والسلام عليك يا من أرسله الله تعالى رحمة للعالمين. الصلاة والسلام عليك وعلى آلك وأصحابك أجمعين. الصلاة والسلام عليكم يا أنبياء الله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. يا إمام الرسل يا سندي الله الله أنت باب الله معتمدي فبدنياي وآخرتي الله الله
صل وسلم وبارك عليه وعلى آله يا رسول الله يا نبي لك الشفاعة وهذا مطلبي يا نبي يا رسول
Waktunya sudah habis. Sama ayo gitu. Apa boleh mau? Bodoh. Sama-sama. Dia kampung. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Sallu alaihi. Allahumma salli ala Muhammad. Sallu alaihi. Sallu alaihi. Bodoh. Ah, jangan nonok guys. Bodoh nak dia kampung. النبي صلى عليه صلوات الله عليه وينال البركات كل من صلى عليه النبي صلى عليه صلوات الله عليه وينال البركات كل من صلى عليه الذين حاضرين علموا علم اليقين الذين حاضرين علموا علم اليقين إن رب Terima kasih, terima kasih. InsyaAllah kita akan jumpa lagi nanti. Kita akan jumpa di surga insyaAllah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.